ndetse nanone iyo tugarutse tuba tugiye kubugezaho ibintu byinshi cyane kuri Isomax. Njyewe ko wanyita nitwa Emizo Kamakauda Bogas. Tuba tugiye kubana muri amakuru yimikino menshi cyane yiriwe avugwa, arimo ibintu byagiye bitangazwa ndetse no ku binyamakuru bigiye bitandukanye bigenda bijyaho. Njye ndi Emizo Kamakauda Bogas, ni mukanya. Ndetse nanone tukaba tugiye guhera hano mu Rwanda, ariko nako tuza kujya ku mugabane w'Uburayi, muri Afurika hose ndetse no hirya no hino, ndetse turebe ibintu byakozwe. Eskame ndetse no tugiye guhera mu ikipe ya PFC. Ibiri kwivugwamo cyane ni ikipe izahagarara u Rwanda muri mikino ya Champions League. Ikaba PFC ifite ibintu byinshi cyane izatwereka, ikaba izahagarara u Rwanda. Ndetse tukaza kujya mu ikipe ya Rayon Sport. Izi kipe ya Sport imeze neza cyane, akaba hano ngaha Rayon Sport ifite icyo twakwita ngo ni ukwegereza ikipe abafana bayo. Ni ikipe ya Rayon Sport, ndetse wayifata nko kuvuga ngo nitwe tubanza abandi bagakurikira, ubundi bukipe bwose buraza inyuma ya Rayon Sport yamanje. Ndetse ku bindi bintu tugiye kuba twazana hano ngaha ikipe hano ngaha ni ibintu breaking news izotse mu kanya cyane, witwa Carlos Alasfela. Uyu mugabo akaba ari umugabo ndetse wo mu gihugu cya Espagne, akaba yari umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko bikaba byavuzwe yuko yasezeye. Ese gusezera ko yerekeje hehe? Big team. Ese nagarika akaba dufite ikibazo. Umutoza Carlos Alasfela akaba yamaze kugera mu ikipe y'igihugu ya Belarus, signing y'umwaka umwe hejuru cyane. Carlos Alasfela ibyo yatugejeho ni ibyo ngibyo by'umusaruro nyene cyane, navuga ngo ni nyene cyane, kuko n'ubundi sinavuga ngo ni umusaruro ushimishije abanyarwanda muri rusange. Ku rundi ruhande ariko ubwo ni congratulations kuri Belarus kabisa, ibonye umutoza wa Danjese y'Amavubi arakurikira hirya. Ndetse ku mugabane w'Uburayi ni Kylian Mbappe wagumye kugorana cyane. Ubu ngubu utegerejwe n'uwo bita Neymar Junior dos Santos, akaba yabwiye ikipe ya Paris Saint-Germain ko batagomba gukomeza. Yese ikipe ya Paris Saint-Germain kuki abasitari barimo barayireftinga, wabanje hafamo yari Lionel Messi, Andreas Kuchitine. Mbappe nawe arangije yuriza stati yiwe abishyira ku rundi rwego. Ndetse nanone twebwe twakuzaniye exclusive interview, nuze gucika. Ese exclusive interview ni iki? Twebwe urazi ko ikiganiro cyacu kiba gifitemo icyo bita exclusive utasanga ahandi. Na abakinnyi ba gaadidka bagiye bamanuka ikipe ya peri barayimanuka, bati twebwe iriya kipe nyana dukoraho. Nuze gucikwa ni mu kanya. Ndetse twebwe iyo tuba twaje kaduhera hano ngaha mu Rwanda mu ikipe ya PFC yasubukuye imyitozo myinshi cyane, iri kwitegura Super Coupe. Imikino hano ngaha urenze imikino wa mbere, El Clasico, Rayon Sport vs PFC. Ndetse ni umukino uzaba urimo ibintu byinshi cyane, aho ndetse Ferwafa yafashe uno mukino ikawushyira ku itike y'amafaranga 3,000 muri genero. Ni ibintu bitoroshye wan, muri genero ni 3,000 bashizemo rwose. Ubona ko ikipe ya PFC ibintu byose, ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nizo twavuga ngo ni ikipe za danjano ga. Ndetse n'ikipe ya PFC yakomeje imyitozo, abakinnyi nk'aba Victor Mbawoma bameze neza cyane, nubwo yawushije penalty witwa Sebu atakamwereka ko ari umuntu wa danje. Ariko n'ikipe ya PFC ubona ko abakinnyi bameze neza cyane, witwa Jaber ashobora no kugaruka rwose ahangaha. Ndetse Jaber ukazajya mubona mu mwambaro w'icumi, cyangwa se akazagurana n'undi, ariko Jaberi birike ko yagaruka. Ndetse n'ikipe ya PFC nayo iri kuvuga ati abafana nabo twashaka tubahereza jezi, nabo bakaza bagakora utuntu twabo bishima hariya. Super Coupe ikazagaragara neza cyane.
Kontrasi ikipe ya Sport mwabonye muri Rayon Day n'ikipe rwose yabikoze neza cyane abitwa ba Fosinyo Mujyanzi ba Robin Ngabo bari basaze basizoye n'ikipe ya Rayon Sport visibility y'u Rwanda irayigaragaza rwose Rayon Sport ihari ndetse champion iraryoha ndetse ibintu byavuzweho cyane no kugarura mugabo bita Ruvumbu Nzinga Heritier avuye mu gihugu cya Kongo hari aho yaje mu modoka nziza cyane ewana bamukoreye akantu keza cyane ndetse ni Rayon Sport abakobwa stade bari bambaye neza cyane abo bita Kigali abakobwa ngo Kigali cyane Kigali boss babes hari ngirengo niba ntibesha ariko ni abakobwa beza cyane ewana ndetse n'abakobwa bari bifotoje n'umuyobozi wa Rayon Sport uwo bita Jean Fidel ndetse no twagiye ku nkuru kugira ngo tuze kubagezeho exclusive interview ya PRFC ariko ubundi twandika bashamo ndetse n'abakinnyi bavuga ati twebwe PRFC nta kintu yazitubwira yatubwira iki se avuga ati twebwe ntabwo tugiye kwitegura cyane turi gukora imyitozo myinshi cyane kugira ngo tuzangane n'iyo kipe ya PRFC nabo baravuga ati ni ikipe ikomeye ku mugabane wa Afurika ni ikipe ifite buri kimwe cyose ariko nanone natwe ntabwo tukoroshe tuzayitsinda kandi ntabwo turi kwitegura ngo kuba twatsinda icyo bita tournament kuko tugiye kwitegura tuzakina na APR tuyikubitegure twimanukire ndetse ni umukino wa APR umukino wa gaadidka izakiramo PRFC bashyize kuri Kigali Pele Stadium bakaba wana abasifuzi ubwo bivuga ngo imikino yose izabera mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ikipe ya gaadidka muri Somalia imitekano yaho irakemangwa That's a exclusive interview reka muyumve عندك عسكري فلسفه سي قاعد يشوف فانسيلا سي شقيس تاعي run sports so we have good training hard training because we are going to play big team APR is big team we respect them so but we are going to give all 100%. We have to win. The players are very good. We have very good team, strong player, and they are mature. Yes, because now even the Somali players, they have played for 5-6 years the league, so now they are mature. So we can win. We can win APR. Ndetse nanone hano ngaha tukaba twisamukiye tuvuga ati katujye ku mugabo Carlos Fela wamaze kubona ikipe ya Belarus ni ikipe yo ku mugabane w'Uburayi ndetse ikina n'amarushanwa agiye atandukanye. Ese wakibaza ngo kuki Carlos se wamugana ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki agiye gutoza ikipe ya Belarus twebwe akaduta mu bisheke. Ibi bintu byavuzweho cyane ubu Carlos Fela agiye gutoza ikipe ya Belarus, ikipe ya zikomeye hariya ku mugabane w'Uburayi ndetse ase areka u Rwanda narwo nta kintu rusamubaza nawe nta kintu azababaza ni win bose bagize gutya baravuga ati katubishire ku rundi rwego. Ese u Rwanda rurarega cyangwa ni rurega rurahebera rwaje bwate n'ubundi kandi twarabuze n'ukuntu to kwirukana. Ndetse nanone hano ngaho twakomeje cyane ikipe y'Angaliya y'Ubwongereza yakubitaga ikipe ya Nigeria banganyije ubusa ku busa mu gikombe cy'isi cy'abagore.